Shalom, bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi. Ndabaramukije mbifuriza amahoro ya Kristo Yesu bagaza imitima yanyu. Reka mabwire ijambo rivuga ngo Vyose abikora neza. Iri jambo cyagumye ryaguka ku buzima bwanje. Rivuga ngo Vyose abikora neza. Reka nkwifurize ngo uyu munsi abigukorere neza. Haleluya. Hari ibyo yakubwiye abigukorere neza. Hari ibyo gusezeraniye abigukorere neza. Umwami wacu Vyose ngo abikora neza. Dusome mu gitabo mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igice cy'indwi umurongo wa 31 haravuga ngo yongera kuva mu ntara yo muri Tiro araza aca Isidoni ashika ku kiyaga cy'Galilaya aciye hagati y'intara y'Idekapoli bamuzanira igifamatwi kidatobora neza baramwinginga ngo akirambike ku ibiganza agikura mw'ishengero aracihererana. Hari abantu Yesu yakora mw'ishengero kugira ngo akore igitangaza, agishira intoki mu matwi, akira amate, agikora ku rurimi, ararangamiza, araba mw'ijoro, yitsa umutima, arakibarira ati efata, risobanurwa ngo zibuka. Amatwi yiwe arazibuka, inkingi z'ururimi rwiwe zirabohoka, avuga neza. Arabihanikiriza ngo ntiyagire umuntu babibarira, ariko abihanikirije barushiriza gukwiza inkuru yiwe rwose. Baratangara cyane, baravugana bati akoze byose neza, azibura n'ibifamatwi kandi avugisha ibiragi. Baratangara, baravuga ngo Vyose abikora neza. Haleluya. Uyu ni umuntu yari afite ikibazo gikomeye, yari afite ikibazo cy'ubumuga bwo kutumva, bwo kutavuga, yari amerewe nabi. Haleluya. Ahora n'umwami Yesu ngo Yesu amukura mu ishengero amujana hirya. Haleluya. Akora mu matwi, akora no ku rurimi, ngo atangira kuvuga. Haleluya. Haleluya. Ngo baravuga batangiye kuvuga ngo Yesu aravuga ngo ndabasabye ntimubivuge. Hari ibintu Yesu yavuga ngo ntimubivuge, ariko ubwabzo byarivugira. Baravuga ngo haleluya, bonyine baravuga ijambo, baravuga ngo Vyose abikora neza. Reka ndagusengere, reka ndakwifurize ngo Yesu abigukorere neza. Uyu muntu yari afite ikibazo gikomeye, nawe urashaka kuba ufite ikibazo gikomeye. Wowe uri kuranyumviriza, urashaka kuba ufite ikibazo cyo kurwara, urashaka kuba ufite ikibazo cyo kuburanirwa, urashaka kuba ufite ikibazo kanaka. Reka ndagusengere muri no jambo rivuga ngo Vyose abigukorere neza. Vyose abikora neza. Bavandimwe, abikora neza Vyose. Abikora neza. Yasanze umuntu amaze imyaka 38 ahantu, aramubwira ngo ushaka gukira, aramubwira ngo mwami nabuze umuntu anyirikira mu mazi. Kubera abikora neza, aramubwira ngo ikorera ikirago cyawe ugende. Ndikorera ikirago canje ndaciye mu mazi. Ubikora neza ari ngaha. Vyose abikora neza, ikorera ikirago cyawe ugende. Ngo ahura n'abafarisayo batangira kumubwira ngo kubera ko ikorera ikirago ku isabato. Nari maze imyaka 38 ndi hariya. Nahuye n'umwami Yesu. Glory. Haleluya. Vyose abikora neza. Urafite ikibazo maranye imyaka 5, imyaka 10, reka nkubwire ngo Vyose abigukorera neza. Vyose abigukorera neza. Tuwihebure, tucike intege, tuwidoge, Vyose abikora neza. Umva hano igitabo cy'Itanguriro igice cya 21 umurongo wa 3 aravuga ngo umwana Abrahamu yabyaye amwita Isake, uwo yabyaranye na Sara. Umurongo wa 6 Sara aravuga ati Imana irandwengeje kandi abazovyumva bose bazotwenga nkanje. Yesu akuremere ibitwenge. Yesu Sara mu myaka 90, Abrahamu mu myaka 100. Bateramira isezerano ryawo. Igitondo kimwe arasama, igitondo kimwe arabyara, aravuga ngo Imana irantwengeje. Reka ngusengere ngo Imana igutwenze. Aravuga ngo Imana irantwengeje kandi n'abazovyumva bose bazotwenga nkanje, bazovuga ngo umukecuru w'imyaka 90 yasubiye kandi umubiri wiwe. Ariko bavandimwe, dufite Imana ikomeye, dufite Imana ikomeye, dufite Imana ikomeye. Yesu abigukorere neza nawe. Yesu abigukorere neza. Mu Baroma haravuga ngo n'izizura ibyapfuye kandi izahita ibitariho kibiriho. Abrahamu ngo yarizeye yiringire yuko Imana itazikubesha. Haleluya. Yesu abigukorere neza.
Yesu nawe abigukorere neza. Haleluya. Igitabo cy'Itangiriro 30:22 haravuga ngo Imana yibuka Rakeli. Haleluya. Uzubikora neza nawe akwibuke. Imana yibuka Rakeli. Rakeli yari umugore wa Isaka. Avandimo umugore yari afite uwovukana nawe bumva bari abagore babiri. Umwe aravzara gitondo kimwe Imana iramwibuka nawe. Haleluya. Imana yibuka Rakeli. Imana yibuka Rakeli. Iramwumvira. Izibuwinda yiwe. Asaminda abyara umuhungu ati Imana iranteturuye. Haleluya. Amwita Yosefu ati Imana otuhoraho ampereye undi muhungu. Haleluya. Imana irantwengeje. Arindi Bibiliya ivuga ngo Imana inkuyeho igitutsi. Imana inkuye igitutsi. Hari Imana igukure igitutsi. Haleluya. Rakeli aravuga ngo Imana iranteturuye. Amwita Yosefu. Imana iguteturure. Imana iguteturure. Ndagusengeye ngo urya uzubikora neza. Urya uzubikora neza. Aguteturure nawe. Azateturura. Hari indirimbo zo turirimba muri teture ndabizi kandi urumugira neza. Mwami Yesu aguteturure. Hari igeze gukura mu gitutsi. Muri Bibiliya universe iravuga ngo Imana inkuye mu gitutsi. Hari igihe dutukwa, hari igihe twuzura ibitutsi, hari igihe Yesu abigukorere neza agukure muri cyo gitutsi. Glory. Haleluya. Imana iranteturuye. Haleluya. Imana iziteturura abavandimwe. Imana yacu iziteturura. Imana yacu iziteturura. Yesu azabikora neza. Ndagusengeye ngo uyu munsi Yesu abigukorere neza. Aguteturure kuko yateturuye Sara. Aguteturure kuko yateturuye Rakeli. Agukize. Haleluya. Kuko yakijije uyu muntu yararwaye. Uyu Yesu yaje yihereranye. Dusome mu gitabo cya Luka. Ndangiriza mu gitabo cya Luka. Igice cya 13. Umurongo wa 11. Hari umugore yinjiremo n'inkemu itera ubumuga. Yari amaze imyaka 18. Ahetamye adashobora kunamuka na gatoya. Yesu amubonye aramuhamagara amubwira ati nyina wanje urabohowe ubwo bumuga bwawe. Yesu amubonye aramwitegereza aramubwira ngo urabohowe ubwo bumuga bwawe. Haleluya. Hari ikibazo ufite uyu wera amaze imyaka 18. Agondamye ahetamye atabasha kunamuka. Igitondo kimwe ahura n'umwami Yesu. Yesu aracakora. Bibiliya iravuga mu gitabo cy'Abayiburayo uko yararejo n'uyu munsi ndikuri kandi rikuriza riteka ryose. Amurambika k'ibiganza. Uwo mwanya aragororoka ahimbaza Imana. Ndagusengeye ngo Yesu abigukorere neza nawe. Haleluya. Uyu munsi Imana ikuremere igitangaza. Haleluya. Haleluya. Bavandimwe yari amaze imyaka 18 agondamye atabasha kunamuka. Igitondo kimwe ahora na Yesu. Haleluya. Uyu muntu rero yari ari mu materaniro, yari ku isabato, yari yagiye mu isabato, ariko yunamye amerewe nabi. Yesu amubonye aramubwira ngo nyina wanje urabohowe. Yesu abohore ubuzima bwawe. Yesu agukorera igitangaza kuko byose abikora neza. Yesu byose abikora neza. Umwizere byose abikora neza. Reka ngusengere. Data mu izina rya Kristo Yesu umukunzi wacu, turagushimiye kuko byose uzubikora neza. Uzubikora neza mu gihe cyo, mu mwanya wo. Ndasengeye umuvandimwe ngo ubimukorere neza. Ubimukorere neza, ubimukorere neza. Ubimukorere neza, ubimukorere neza. Byose abikora neza. Byose abikora neza. Ubimukorere neza mwami. Ubimukorere neza. Haleluya. Urakoze cyane. Amahoro y'Imana arutukomeye n'abantu bose. Umuntu wese arwaye umukize. Urushe umuruhure mwami. Umaze igihe nta mwana umukorera igitangaza. Wayikoreye Sara, wayikoreye Rakeli. Rakeli yaravuze ngo umwami Yesu ankuye igitutsi. Aranteturuye mu bantu. Umuteturure Mana. Umuremere ishimwe. Urakoze icubura kibicawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Mugire umunsi mwiza w'amahirwe.